Ibeting chua ilung tapen menen mai chit keu zing kalket sumai gumara sam news kederin sa Zeme kona salyaga radalei Naga Hoho ne zinai chit keu zing kai damai ge saze anui naga political solution nalang ben tuin ringa rabaze anui naga hezet me tuimna swin sam gaize wang rulu ze kekecha ngeu tu benai keket rimbachi kami bem fuine anui naga political solution kulobulungen tuin ringa be changulei ze sale Chipo zegene Naga Hoho ne saje chuna anui naga hazet me kanang bihize anui naga hazet me leina pumket boket nai keket chu ngoi kadai rahang ka ruluze bamra pihide leize sale Naga Hoho ne saje teti betenika chit keu ze krume dai sumai ge NSCNIM nai NNPZ ruluze September Joint Accordant NSCNIM nai NNPZ swin samze teti beting kum chang na je skui kum cheu keu je kru ku chumge let isak sisisu let ss kablang retard s senior ne convenant of reconciliation ke chungoi kadai rahang te hege ga be samdi haswin samge be sain to ga be tein sabse ngei to bamlu rahang ge NSCNIM nai NNPZ ne telokar chiraize panai kyangna kana kangya balung siru na pungze ke che ma pathong mak pege heren chi je tension ni be zai chi ne to ka klobe mi samsa social media ke zai newspaper mai ke che chapse kangi bembe so kham luze ta to herura swin samge be September Joint Accordant sign to ga be NSCNIM Kalituze Retired General Mr. VS Athem Nai Working Committee of NNPZ Kalituze Elezo Venjune sign to ga be Naga Hoho ne chaze lugaize Naga political group ramadu rangaize September Joint Accordant ten sabse bamra kem gaidale Naga Hoho ne saze anui naga hezet melena pumket buket changbanai kekechu ngoi kadai rahange ka ruru zabambe naga hezet melena gu mikring bena hapche bambe dele chilugumze September Joint Accordant NSCNIM nai NNPZ ruluze makadi be teugai anui naga hezet melena hange namik bigumze kannombe ten bring rai dele ze sale zai Naga Hoho ne saze September Joint Accordant NSCNIM nai NNPZ ruluze hasuin samge be nai tate rora hazoga be anui naga hezet ki bom melena hange disi be nai lunghage tanai be pungwang be changlo zarangai dele Tamanglong district ke rehu tunzuni beko zai tu magra bana zai shabage teta tu merame substance abuser papui pe tu ma hange naming bi pera ka hagube gumze panuilung tu ratsa garaize Tamanglong district Manipur ge railang be rehabilitation center rehu tunzuni beko zai tu magra bana zai shabage teta tu merame du plui plungge telemi wang kadara babam dugai long village Tamanglong district Manipur ge tanai chit ke use kroskui hama ge rehabilitation center lepet ka beta tu kai dele zai aipo ralang be rehabilitation center rehutun zuni beko zai tu mar ba na hazai shabage te ta tu mera madu plui plungge telemi wang kadai pe bam ze NGO non governmental organization life saver trust ne dimchu ga gu leize sale life saver trust gu project director Titus gang minus saz apo rehabilitation center ge anui Christian rasi sai suize counseling bamgule chize gene Tamanglong district headquarters ke raki kai srok bambugu pastor pakak ke apo rehabilitation center ke wangze rehabilitation center ga bamera mahange kulum ga be lunei leize sale Titus gang minus saze Tamanglong ge lungze bam leine du kyam gaize chogume anui ki ge hazok sakpanai rehutun juni beko du bamni za anui ki gene klik pe peta tu gai slo palam ane hazok sakpanai rehutun juni beko leize anui zemena grim fige accident loket ne sopeche khazamze anui na ngoga be lunei gumze punui leize ngoga be kanang leize sale zai chogume anui ki ge rehutun juni beko bamdi za anui ki ge baiga makche rehabilitation center ge te wanga ra kyam gai de leizai apo life saver trust rehabilitation center ge wangrai me mina hangsro hange pe milu makche internet treatment de gai gu leize sale Zelangrong Baptist Churches Council Northeast India ko President nai Tong Churches Union Tamanglong President Reverend Nambre Pame Tamanglong Bar Association President Advocate Eze Chinkyu Gwang Dugailong Village Youth President Mipui Migu Bodi Maramane Life Saver Trust
rehabilitation center lepet ka betariam ge ka zo ka de lei chi ge dugai long baptist church pastor dr dimong nang gong mai ne minister dugai ze apo rehabilitation center lepet kai de lei chi ge life saver trust nai punugu team du punui long tun diga besam reverend namre ke pa mane sa ze hezem naring tin kanza sang ze isongo me rehu tun zuni benai tu mara benai zai shabage te ta to begene punui ring ting tarai kam de lei zai nai kum ting kum chang na zang kai na kum gidu tamangnong district headquarters ke rehu tun zuni bezigene lui bo me mina haminge hang stroke zai de lei ze sale zai apo rehabilitation center ge anuin tu mina ne te sabse bamla nang lei zai tamanglong tong ge bamme raki le ne apo rehabilitation center te sap mi ze te sabam gu lei ze sale anui naga hezet maramene indo naga pisto indian sokrita ge NACNIM ne anui naga hezet mahang kadai chamche ki be tu fui gai zai tun tin rigara hedodam be saudi be NACNIM gu delegation hai mui po maramene government of india nai NACNIM ka ke hai clator ze samsa be interlocutor AK mistra nai india kadai gu body pe marame dodam chu kadai ra tingmik hechit kyo jing kai damai hange ria gai be postpone tu lu ze namai hechit kyo jing kai ke sumai ge to daira ka sin gai de lei ze sale marasam pogamene sa ze ministry of home affairs gu representative hai mui po menai NACNIM gu delegation hai mui po maramene namai hechit kyo jing kai ke sumai ge ke cha doze hedodam samrai gu lei ze sale anui hai manane chigai ra ile NACNIM gu delegation hamui po maramene nanai chit kyo je kriskui mamai ge new delhi tetse anui naga political issue de deuge indian sokri government of india nai hedodam sukadaira tet ko de lei zai NACNIM na rangchi cha kaize punine indian sokri nai hedodam churai ra beze framework agreement tingkum chang na je kroming kumge government of india nai sign to gaibe risi kumloi je hedodam kyorai gu lei je sali national socialist council of nagaland isak moiva NACNIM ne naga ke de go pepai naga national flag nai naga ke de go hindi le sikwak yazabu naga constitution anui naga zet mahange te chamga ra ke zabam be phemak tina chuna tat kyu zabam be naga political solution lumak le zarang chi cha kai zabam le chige india ke de go media ram ne saje indian sokri ne naga de go hindi le sikwak yazabu ze india de go hindi le sikwak indian constitution ke kan pham ga ra te le zala le je sale zai center ne saje naga ke de go pepai naga national flag se pram pezet sigu ni ka ga betting migrun ne telung ra phegu le kan ne naga national flag se indian sokri ki gu pata pdu ke telung ra ke tu phema ku le je center ne rang chi cha kai da le mizoram ke dei pa bam ka cham ke hlu za ning lu ra me ge dei ko roden haza puire me ta ka sang je hlein ra zai hlei prachi re me tun she khamni le je sale mizo haram gu kri hlu ge hleiling benai ra chiling be de ge tim chak che pi bo mizoram agriculture department ne danai chit ke je cross ku mama ge sa je dei ko na haza puire me kri hlu ge kite sang di je pet peze lunghang rabeting kum sang na jeng coming e kum ge mizoram ge ria pezet ka chambe mizo ko ne thingtam chai ka hame ki ko ne flowering of bamboo sa thulda tingkum krishna pakak bamga lu bechang mizoram ge de ge apo unria pezet ka chambe papa paperai be prarit lam telia ga gura num lei je sale mizoram haram ge kri lu ge leiling benai rasiling be de ge tim chak che pi be bogo pe pe mizoram agriculture department gu director james lelsam lianana saje hning lu na hlu ramege deiko zapuire meta ka sangje helein razai prachi rame tun sia kamni be mizoram ko lu himbre ko chumnai district madai ge deiko toba sam powang leje sale mizoram agriculture department gu director james lelsam lianana saje ndria pezet ka chambe ka hame ki ko ne dendro kala mas spices ranwal mizoram haram pabam ka cham ge popa pa pezege ne deiko na zapuire me kitne sangji je pedlo leje sale kusarit ki ge mata to me official na saje mizoram government ne deiko na zapui ta be tengim lu rahange luta to mera mahange kachai ho poison element ta pe be nai awareness program kan tingchi lu rahange luta to mera mju ka te be tariam tet ke uzala leje sale git point ta be ge visited be pe legendary football player baichung butia du zinai chit ke jing kai damai ge hamro sikim party hex sp gu president ka chi be pe to ra kalang gai de le marasam pogamene saja krabitinge india de gu football captain te gabe pe bachung putia patingkum hadaming e pe du
हमरो सिक्किम पार्टी गु बॉडी पे मेरा मनाई हमरो सिक्किम पार्टी गु मेंबर्स गु नेशनल कॉन्फ्रेंस दुई बिहिगे हाइनन चाजे कलांग आइदे लेजे हमरो सिक्किम पार्टी गु जनरल सेक्रेटरी बिराज अधिकारी ने साले बाइचुंग पुटिया ने साजे पाने परम बजेट में सिक्किम हराम गे लुंगजबा मले न गो अंगोलु रहांगे हेरेन काय जाता तो गु ले जाय सिक्किम हराम गे लुंगजबा में कनिंग बे तो चांगलुरा करम गु ले जे साले जिनाय चितक्यू जिंग काय दम्माय गे नागालैंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट नागालैंड हराम गे मिपुम साकी बेदोगे तिमचाक से रेजिडेंट में बोने दनाय चितक्यू जि कृष्णा कमाय गे नागालैंड डिस्ट्रिक्ट लेनगु चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ मेडिकल सुपरिटेंडेंट लेनदु भारतीय जनता पार्टी क्यांगाने मेडिकल कैंप चितक्यू जि कृष्कुई गेने बमचुजे बाइक्यू जि केट कचांग बम रबेगे ngogara sam hepet ka bedoge plam plana rangchi gaidele नागालैंड हेल्थ डिपार्टमेंट नागालैंड हराम गे मिपुम साकी बेदोगे तिम चाकचे रेजिडे में बोने साजे नागालैंड डिस्ट्रिक्ट लेनगु चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ मेडिकल सुपरिटेंडेंट लेनदु ग्याजे पेपेट पेबो सिवा पोकवाला नोबेल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने मेडिकल कैंपमरा रंगाई बेगे ngोगाई राजाई हबा ग्वाकचे तातुन समगाई रंगाई गुले आइजे नागालैंड हराम गे लुंगजबा में हाइमना हंगे कीबे निंगाई लुजे रंगाई गुले जे साले नागालैंड हेल्थ डिपार्टमेंट नागालैंड हराम गे मिपुम sak ibedoge tim sak se rezide me bongne saze punigu department je political party aket gu muru hangte gai gu mangle jai chogu me apo doge ning mo gai jai chite gok pe bam di je a milung ne be sam pe gai de le je sale ai gina na mai gu mara sam news ka loi gai de le pi gai jang kinga ni mele indu to de le